Agabaling daw. Hopra! Kasi terpas sebut nyakot Jibril lah. Ang play. Mga dong berkat. Bat kecingim kecingi way. Kumning ila mani geduk biang saisin. Mungkin orang juga boys of the People Party. Bat ki kipat ba kibede. Kibedang snow tu. Ia kecing tawa. Kabang ihap ban le. Naganta kilongdin kimandin kijongi. Dr. Karashen, belong Vice President Jong Party. Ba Shemerlang Renja belong Joint Secretary Jong Party. Belashim ni kebenta ban penyat yang ni kejingalan. Dr. London Soton, Wayne Ginangalam Jong Voice of the People Party. Waderu expert Hagbede tourism. Nanta Dr. Bascam Merbo. Belong spokesperson Jong Party. Grasper the Tiang belong treasurer Jong Party. Winston Tony Lindo belong Udhot Jong SCC. Baru belong CM Jong KCDC. Nantai Bright Stowell Mabanyang Emily Jong Molloy constituency. Baru TNBC Kijongi Bidan Ringkat Hagani Kapor. Naru na Giant Hills hapo KCDC kumju. Kajing ai kublai ke bekerpan ke jangan kalau ini kipat balak kipat ke jangan. Ki belong ki parado ki prasnam. Ki parakher ki paramer. Ki jangan. Ki bagian umlang agak ke jaga. Namar ke jangan ke taba ke bakraw. Naga banta jongi iwe pe iwe. Ki pai bawit balai kumbala kren begini ginong kren haswa jangan. Ki balak kli balai ngihapan lum kumni. Balai ngihapan pai pat sasisin show patba. Haswa bangangan kren ni sibon kimat. Kiba ke parti kalau penpau. Bagi dan aduk prateli kita kimat. Kiba ngingin dawa nangani ke sorkar MDA. Baka day ban penurlong. Ya kini ki prateli kimat. Ya kuaru ban pensyai. Namang bagi paiba kinum syailan bagala. Nadan sibun kiba persang ban yalam bagala yo paiba. Ban keno dakumni pada kumtai. Lada kadai tang hapdeng para paiba nginuna pensngap. Mereka slow bakatku deputy chief minister. Kakku minister kidang keren kum kitu ki kelung ki kena. Dai nomor kata-kata slow badonkam. Dai nomor kata-kata slow badonkam. Ban ai jikai om tang ipi ki paipa hendrai ban ai jikai ye ki tei ki minister ki deputy chief minister ki bashong hapa secretary ngakwa banong iki ngam tip ki smotu onem kabut ayu politics hana ba ke BPP kale politics kali ke meeting nyimpat ong ye kani ke rally Yang kini datang ke public meeting Nisang ban lek pen srotu bakla Anda the voice of the people party Kan nomi ke rally Hagi por ki banuan Upai pa deki lakun mi Hagani kadai ke rally ke besisha Kani kadai tang ke jingan patba Ban pen srotu Ban sedang nani Ban pen srotu balai ngihap Ban mi kumni syakmat Ngakwa menang ikini ki minister Ban pensno tu aki ya kata ke kintin politics. Kamu ayu politics katkum ke jimbatai Jong Michael Curtis Wayne ki Paul Santos ubabatai siapang ke jimbat jong ke politics. Wang kumno the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner
decisions are made, the factors that influence the making of the decision and the context in which decisions take place. Kata ka jingmot jong ka politics, kamot ka politics, kamday bingi kren kanya ka sarkar, lani man siya election, lani ya kata ka jinglong ka jingman jong ka sarkar, lani ka jua, negaday siya ka jing sandur ya kata ka bo, kumno yo ya kata ka bo, kumno sandur ya kata ka bo, balay na don kampan sandur ya kata ka bo, bat kumno man pentri kami ya kata ka bo. Kita tahu kita peluang. Ya kita buat pakanon rai di policy, lani di program, kita pair. Lani kita di factors, kita influence, lani kita peluang ya ke sarkar bahkan shim. Ya gini di rai, kumengi kata kade ke politics, kabamangi ki nongelam jangka voice of the people party ni semua. Hangi ke politics kami tangan siang election. Oh, beli kini ki minister jungi ke politics kadai betang banile election. Wei mami kesang-sang putai ban pulang cingilang. Oh, lale politics. So sini bakim snutu. Hana banile politics ya kini kaji ki lompong deng. Layak ki ya lompong deng namarban ya kan bas nakamta ke MP. Lada kalong bumta ngan ong ipi. Melangsuk menta bangingin penyeng kandidat namar bausamla ban siudor nonglang ringkat baka kenun tu kila job dia ke sarkar hari ini bakani ke jieki tedalam kita tinggi ni hak main no fi keteng bak scam namar melangsuk penile umat ele no ban siudor lalong MP nomu kini kita kicingalam kicingkren bi ko kipat ba bat ni kram shim kabu lani hijack kumbang utang sama nangalam nagaseng Congress baga voice of the people party ka hijack lani kalarong tu juborno ya kani ka buram ka baga GTF ka Green Tech Foundation ka dai benyo AM ko kipat ba kinangalam jong voice of the people party kidani ka jingkit kli haba gini gisamla kilami ban syatran ban bani ban bentuk no itu project lompang neng bandi ban kita ka sarkar kampat yau laiski sauski kini kisamra kira kem telat ndan nang pek ndan nang kmi kinolam jaga voice of the people party kim hun kemensim ban pekai ki kisamra bikin syuyap kumtu lani ki bikin cinta ngilat ban aimen simiki ban ngilat ru ban pengat yaki nakano kacima kabak ban petak ya kacim ke jongki bangatip baladam dei bagami partai ke voice of the people party baladam dei bangi pinpanai ke jiki ngangat kandan ke jinja ke sniu yang ini kisama atau kita kibong baga voice of the people party kale politics pihun balangut kisama kibla kucing wakil bangun pedang pilihan ban keli yang kita duit pati sen Hato pihun kemensim balar gini langut di sana kita Indonesia kemat balan nila ke jong ke ciem ban raikut hadu baka sarkar kan wengi lompen ngeng kihon bagin siap mo ke voice of the people party kamun kami syakmat namar ke tekadau ban yara begini di sana ini ke cima ke ciem ke jongki ko kipat ba oh pratli mo kimat jong ke BPP Shanuja kerisem polisi. Oh, so ngaku abang aku play na dua donut. Ya gitu kita pengemau yang ini bagi don kample ban batai ya upat ba ya kini kemat hakani kapor ke pemerintah. Habang ini lagi keren. Kaya kimat kibang kerki. Lani ki current issues yang tin pareng. Keren. Bakal donru kecil klan syufang. Ini kecil ki kepengeleki. Arfulai. Hau baga sarkar tahapan pendem. Hau benai September. Arfulai kala tahu ke expert committee. Baka expert committee kala
Samit yang report sa kasorkar hubunay June arajar arbusan kasimpor yang kasorkar bagan puli yang katakan report yang marka kia palat kadang sin ke meningkong balatau yang ke jimbet jimbiang jogaan dekat kilo hagani kecelah kecil hagi wegin jutau kilo yang ke jimbet ke jimbiang jogaan balapan petrikam datang hapok ke sorkat MDE bagi tahu kilo yang rekomendasi jong expert committee ilai keren bagi nilai senutu habang ilai keren bagi nilai tai hapok assembly voice of the people party mentah kum ginong alam nilai keren ban wakilat kilinti dan artili kijik perkat kijungi hagam dia ibadah ni ke recommendation la ni ke jimbama juga sorkar ban penkala kawai galong lesi ni hapan pai cikaying bishop lani ngin apno hau afupra banginan rahi mengi ya kani ke jimpun kelai kani ke polisi jai nomor kata wima kumgi nolam ban surai kirki namanya snowto bagi sorkar hadir aslam tam kadon ketua ke jimpukat bakin kuat dan lele ban penkala tinginan tau ngidang walk ngidang yang selak berkiwipat ki legal expert ngidang kenduk lah ke por ko ki patba namar kata kadau ngim klet ya kani ke isu ngim klet pat ni semua yang minta ki mat ki bah kemade kidi ki pratali ki bam ngidang kam mardor ban pentrai kam oh bias nguru ye ki don nagiliang persya nangai kitu kibalayo jingun toy bha nagani ka sorkar kibaw ni PPP te palati super shabet ka balik ka sorkar unjiro ara pese lale bha kumiro ngasi ko aban keli jingkeli di patba minta lala ngilalak yang nongtu andala perta badanu nongtu berato nagani ka jaga ji andala up kedang lay up tem layok kami to nongtu oh layok kepisah na ula penpai na kepisah badi kita ki marem ki boloyo bantu nyilek kumno hab ai problem to nongtu ula penpai kepisah hab ai problem to nongtu ula penpai tak ksiar kaksa kini mentah kisang manlet tipriu begitu tap yang ke voice of the people party kisang ban pembit kisang ban pentami tiap bangi i bangi tang kecing pembit nyero le kenyeki nyeri ke tang kecing pembit kecing pentami ko ki patba nomor kata ngada kuak keng bangi ki patba ngede yo ya kecing syai kecing soto kabupiang balai ni persya oh nala su persya alot dan mentah kini kisamla kisang banlet training nak minta bagi train kita ke spa ingin persyak hey ke bagi kuat kalau hey ke bagi nangalam jang voice of the people party ki dan nak jing perkat ke jang ki kam yem kelat bagi day ke chat mriu tiplay kata ke di cerai ke jingi yem kelat bagi day ru ke chat mriu ke badan ke akor ke puro hari ukun pasi ngatip yang ada jong ketemai lada fiang ke dustur ngatip lada fiang ke jinget nyamru ngatip lada fiang ke jing sakri play ngatip yang ada jong ketemai nasbu tumat pada bang wat yang ada jong ketemai oh kamu kalau besnu tumat apa pagi syakita gege kibarim syafang kajat riu kasih ke tidak nomor kata tahu ngimla ban piang ye ki ege ki bonora ka jinjat ya ka chat riu bat ki kon samla ka jing kege ka bani ko ka dei banang ka jing trei ka jing ta ki kon samla ka ji ka dei banang bonsin ha ka mariang bat ka chaka ka basyan lani ka safe environment ka bangi ong tin pare ngimla ban expose lani ban sha ki kon ki tisni bagin trei ki chaka ki bamsyan oh kini mentah ki ki pensarong ini ya kita ki 5-star hotel ki 7-star hotel ki Taj
ki match laban mi hadian ro kesawal ro kita ingi bangi ngimtip ban pensorong ban oba ke jelaki dan ke touch hai jelaki dan ki 5 star re ini yang am dia ko ki patba ki nong chuo kai purte ki numuan badan kata ke touch sapok Meghalaya lani kita ki 5 star ubal bhai patel wai ne ki noram juri India habo wan signi ri ke e ke hadis nam kat mai spa saupra babu kren wong kumno. Yours is the land for gods to live in. It's air. It's pure atmosphere. It's sweet waters. Wangari kijopi kidingari kabagi play kin shang. Kan air kabaring mensi. Kiwa kibain kibakot. Jinglong kamariang kabakot kabasuga. Kapalangnya kata serenity, lani ke jinglong, kaba put, kaba itnat, jangan negeri kaba ikaji, kadi kata kaba penlong, baga balapan kering di beriu, di mana sabar, uang kan kering wat di play bikin orang bansong, haga negeri kaji. Dan mar kata kata honi pek ini ke baru aku kipat ba. Nasu baru ban pensong ni, ngalawat jintip ningkong, kumno kini di arteli. Di hotel di bagian ke Sarkar, Kalawandra, ke Vivanta, ke Marriott. Nalawat jingtip, kumno kelairat, ban pinyonong, kum bagi makam, kita ginong ilam gijungi. Kiai betray hakani ke hotel. Front office department, lagi ki manager, ki supervisor, ki beriu ki penabang. Receptionist, Kibriu Kijong, housekeeping, manager, supervisor, Kibriu Kimanabar, room cleaning and maintenance, ban penpoit kamera Kijong, laundry service, Kimanabar, linen and uniform room, Kidei Kinajungi, public area cleaning, ban penpoit yang itu menjaga, kabarung memipat ba Kidei Kijongi, food and beverages department, kabam, bat kabapinbiang yang ki jingdi, manager, supervisor, outsider, ki banabar, food and beverages kitchen, hapo kamera chef, kabam, bat kini ban pinbiang yang ki jingdi, baro ki banabar, sales and marketing, ki banabar, outsider, finance and account department, outsider, human resources, outsider, engineering maintenance, outsider. Ko kipat ba? Kijungi kiyo ayong ta. Tanggi kampen put kamera. Atau kata kadang kejimentoy. Ya kibri kijungi. Kikali kibat kamay hakini ki hotel. Kimdei na ki local kijungi. Kini gimana asam gimana ba? Kimot panten di yengi. PI kata PI nanda yang ketika jaga tabahe PI wai hadu nrupo shis kendai posnam kani kamni kecing ai wai kani kecing tino ngati kena bagi ai tiba ai wai yang ketika jaga kinu mabani madu kendai posnam hadir bantu pai dia Nihap manwa Nima man syana yang ni sorka Kabon ra igi cingek men Kijing penskoba igi konsama Yagi festival Kibamla patban kanga Yagi jing snil Hagi tu ki festival Kibala penjot igi konsama Kijing Oh kila mi igi dur Kibam itrat ban pet bam not show Lartangnya kata pimla hati lakam, kumno pinte lakam yang jing snil, syatai, syapo, dong lenong, lompong den. Ko kipat ba. Kay kemudian kam terki benda. Kalau mau kipat ba, ngin hapan tip banwa ya kini ki. Menagani po nong stoin ngala kren. Nong. Bangani ka sorkar benda.
ban penbi gigi pajba oh kila le shibon ge jings ngo pan batin yo penli ko kubor historic decision historic moment oh kaman sa jika mau sudah kajingle jong gini benar baka kasih tin kasih karo kanong no the official language posted historic decision hadu prasnam kasimpori pi tangban pelong official language ya prasnam tam pilasinsyar tang mapin pelong official language ya kasih bat garu tapi kami linti kumloken ke sarkar India kan pendrung yang PNG ya ke schedule apa tang mapiru hadu minta pidal pendrung bat kataru kadai namarba num aila ya kene ke VPP ban penki pajba tang sudan jeki malumala persang ban penikam no oh ban penso tenat hana mentangin wahat ya ke origin jeki kasih origin jeki garo nangno timi oh kibri jungkite lasgo hieng bahate ani kanika sarkar jungkite kepada kuak syafi banwa ya ketemrai kepada kuak syafi banwa ya ketemrai jungi nrai hagatu basi apa nong stonyong kata kamlong ke bakirki ini bantit satip suki lum lelehi nang nongiwan kong kejak terima kasih lani kong tigaro nrai ke ke bagi dan kam bantip kerti kong kejak kendri tolong syapang uni ubadri rai te uni ubadri rai ubala yolot diki kam hagani kejela kejni watya kikam kibadi bikin development bala penteri kam ya kita ki school ekleva eklavia school kibadi ki school mission jongga sarkar India wadi kini di kampu ulai yo benta bantrai hasmong seorang kam ke bahak apa mau kene hamau rapat ke bahak apa mau sudah mudur bi uniti imat undayo imat wadi ni kam diwaidong kini eta bi imat tinang no uai uni upatri rai kabadon kami kalau bagi don kam bantip Badai hak kali jong ni ubadri raru balayo ban kem ya kapisa siklor absan lak hak por baka NPP kalinya la election saru nasional hal siam absan ko kipatba hang tati ngatrai pin smutu bamdei bengisu bisni lani iskwa baniki ni don kamten ban smutu ni don ya kan nongrem ka wascam ko kipatba kinong yalam kijmi kilai ki tinge banyo elaga jong ke jela balai bangin sensar balai lagi habangi yo habala penkai ke district council ni wambra yak an kabadai baka trading by non tribal regulation act kabamot ban yada yak kai ke pateng ke jongi kom ke jatan reu nama kita ni kwa ken bagala wei ke jongi kon ki kiti ki kanlong kalawai ke basyan dai nomor kita tahu Enmar kata bang nila say, yagini ki pratli ki mat ko ki patba. Bangin let mentara show patba ban pensai ban pensotu. Bangin wear you patba. Katma gaji, kajile gaji, kami persai kita kidukan bekal. Kadai kita ki bapat eka bor sekretariat ko ki patba. Katong gaji kadai, bangin kor. Siapa sekretariat anda kata kapor kalau pai bakal ngeladap ban lain ban pensutu yo pat halor kini di perat lagi mak kebeningkang kini kemat tolong bari ban penduduk ini ke projek tourism hangti bolong tongdeng oh ke sarkar kalau penduduk nrengi nyen hak bolong yenom sya ban ai wai hadu nrepau bat ndai posnem don kam ban penyari kita kisnam apa piawai yang namla ban pediang ya kacing lilam imim pepet ya ke kendong ke siap ke jigi kedai ni palma minum syah yang sarkar bahkan awai don ropo bat kendai posnya ban nanong ipi kini ki pat ba ki jigi ki biculik piknik
banyak miki kon gikti how to lum niru lani bingong niru pak tang sudah kan hi kata ngam ye bagindang yo banai bandung like do nyen hap si pek siar narut menuberung sekali ubaria what community pio bandung like do have eventa Maria tidak bisa beli kopi yang day Marah kita kedau tu kita Nasi kakto lebiang ke Jingdon Jiki hotel namta kita di Torres di Kunuan Hendrei Banong kat Shabapai Mapin Chuta Hotel 5 Star Nasrong ni hapan perkat tu kipat ba Yendai bagi persyak yang gerai kapa Nagamta kita orang bagi persyak yang gerai kapa Hendrei ngihi bagi jingan rak ke jungki yang gerai kapa Kamdai namta kacing mentoy jongi kong ka jat riu ko kipat ba ngala ai nuksa ya gitu kita mentoy hari ni hotel Vivanta kumno kita gi nongtre bat kai ko susi kalau ngala don kita pensnoina tiong ba namangi ngidi kita ka jat riu ko basno le ran bani tu ya gnu larangi sale tomet kum gi kinte teng itinyo dokam itre hala ka jong gari pring jingrit mensi teng da kran pension ko manager ubri kerajaan absngap laga sngap dan dibaya tho kyong ba ka jurba ka molestation lani ka jing jrong kejat yagi kentei kasi ji hakini ki hotel yem kwa di bakum kita Yem ko bangi kejat riji kan susah so tangmar bagi tuju nyapan yang ramba kom kejat mereu halaga jonggeri langi trega kam ke baret ne ke kam ke bahe ngenam sha bagi we jalan tempo granjot yang ikom kejat mereu sifat ba so Peter apa dia tu yang ba ka babun ka tim ka bagi kren ni baret kini gimana ba kade Victor ka tim plema ko tensa Kamu kata roi ke pari kuat. Yang ini mana kata dah kau kipat babi. Yonger, nyenong pedang, yang kabangim dari ban pedang. Kau kena ngelam ngidon ke jingkit klik. Ikuat deh, bagai ke kabangim ni. Kau mengira keluar banon rai ke jingla. Kamu nak jing shan, yang ke jat dari ban penklan yang lah ke jat dari ke jing. Ban penrus pak yang ni dari ke jing. Hendai habis pet, kau bagalong. Hapo ka jing sinsha jing ke MBA gumakin le put gumakin le disman ki kran he ju smoke na company re bagi ta bele kursa ko ki company shu ki hapan pendam ko ki pa ba ke baca po Garo Hills lawan lagi ni ski she Garo Hills lalong kum ki ji tho khana biria abagi tho khana kita ki parlok Garo style Kyong nilai ya lihat mana berang bejeki. Mulai dia player. Kyong ini player kumno. Haba ki pulit dia pun kam banyak guard use tissue jong purus sama. Ban guard use tissue jong purus sama. Kyong ini mut try dong ni mengalam ki ulah let sok sebeneng player upan yo let sok sebeneng. Aduh mata. Nama dah ban guard use tissue ki pulit. Balik dia ban guard use tissue. Kalau perlu awak dinong senong apa ugaris. Abau paipa ulah pita. Abau paipa omla pediang show. Ya, kejing penibo jom kita kijat meriu. Uhap banle kutu. What's no sngan? Kau kipat ba. Dia nama kata kini mat. Kibangi lawan ra. Kabahar kamat tolong. Bandai ban. Pinjinjar yakin noikai. Kadai gawai, kabangi, yelo bo hangi, balai yang ni stop harassment of teachers. Kinoi kai bapli nakapor sakapor, kihapan ni exam. Ya kita ki eligibility test. Nakapor sakapor, kinhapan ni kita ka MTET, kinhapan ni ya ki test ki babon. Hindi ka mas kau perapat dalam. Bahan ni kala pas kita tes kila lang qualified ban hikai minta kibubun kinoikai kiyo ya kajing betha tahap fi correct paper ni kena pen pas lot ndai ban pen
mentohi penilai tes sama kumta. Namanya bukan pasta su langhi benong noi kai. Lalu kum kata kecing betah. Koti pat babi. Lapin saja yang noi kai. Jegum the voice of the people party. Ni semua tu hoi kini kini kecing betah. Jong the directive jong the Supreme Court. Mereka noi ke sorkar kini benong sensitif. Lalu kini ben perkat yang ke GA jong noi kai. Kumno gini kiman sesong time no. Sekatu kini senyam berundang habis repot biang. Habis yang kata ke MTEC. Koki pat ba nomor kata ngismo. Bagi ke sorkar kini ben simkia. Nalor ke tulap ke bambiang. Nalor ke tulap ke merit. Sa ke penang kami gini kai ke kambaro. To sensasu hagi noi kai. Duty election ru hagi noi kai. Lingba ke jilang ke bakum kini. Bat lingba kini ke jilang. Ni tawa ke sorkar. Bat kam day show ban penang kam. Yang noi kai ke kam sensus. Bat ha ke kam election duty air. Kami kai kalau kia lupa itu. Yes. Kumno kay ninyo. Bat kumbalo mentah. Ke sorkar kalau kok. Bagaimana ra yang kata reform. Hak education department. Kilo ra ay tagat pini yang pelut pisah. Mereka ke jusha kalau. Baka ke baka keren baka ke baka le gini kai kalau mar pompong. Ngala keren gini gini. Ya ke jingi kedua jingi. Jong gini kai bikin say ngala ke jong ke CPF. Ke CPF ke day ke baki noi kai kisah ot na ke turap ke jong ki. Bat kijiyo on na kala syong thai. Ndray minta kalami ke notification. Bagi ni kinoi kai kinu ma shu bunyo 6% ya ke CPF ke jong ki. Ya ke ndray kinyo tam 50%. Namar ke sorkar ke ju ai 100%. Kinoi kai ki ha bacha 100%. Nagata kabaki ni bunyo. Kabamot kinoi kai mata dio tang tu jong. Balai kini kisah namar ni Ukraine kum ke parti kadi ke sorkar kamdan pisah kada na pernah kecik kedua pisah. Kalau keren mana po assembly haga po apa ya tai ke budget bagadan na pernah kecik kedua pisah. Dari nomor kata kedan lu kecik berkat mentah ban penduk no wadi ke deficit system. Kalau leben ni kena ikai school mentah kalau dan kecik muru ban leben ni kena ikai college. Ban penduk ya ke begini benyo katum pelamang dengan UGC. Kinan Simon gigi kijing donong ke bagi naik kai. Gigi begini ke sorkar kadai ke sorkar ke belong persya lokal lagi ke belong anti kasih kalau apa nak ke po. Kedai. Mensua kinan tuna ke naik kai college. Kibini nak jat bener kasih. Dan pun lagi way. Kinoi kai ni kiwe ki jat bener. Kialot ke jimin toy. Kabaga UGC ke mata. Leni kamang namta jongki hendrai menta belas dan pun kisama kasih kimenang besta kimenang rung lagi bubun di college iko akan tuno leni ban penduno ya kata kaju kajimento leni ke benefit kaba kijio hakipor ki bamansua o ki pa ngamat tani mo aban susna banios mo urwar bamenta ke sorgar ke dondu e ke cintmu ban penduno ye ki sanction post paro Tilana ke sorkar ke ong ban penbhai education katba ya ke siu juga noi kai la pendret hangno on la ban pring ya kita kiri dansa haga kam higai ya no masuk banyo iku noi kai ke bepit nawarkan lontang ke jakari dengan sipor katba padio kam alet ke kam higai ndelayo iki kam kamha ngini no shanu kan kalek kan boy ke jakari ke jigi minta pisau sarang baga pass percentage kecil haba pin ai ke hukum bandai ban penfield ke penuh main pass ndai gandan cimudi kata pass percentage lada ka quality kamdan ni em baga juk kabangi habani pun lani kata ka competition hato ngin suhun bagi kunci ki pass ka pati nama bani compete pa nei kwa bagi kunci ki pass ka bagi la bani compete hagi kam lani hati nuginu dibenta kebatidan kamani kun haka pulai kedangi dari nama kita ku kipata bet ngingi om
banginum syak dan lele baga sorkar kan letai ya katmat pule putih lani ya ka benta jong ka pule ka putih ngilai wasnguru ya ka jingot laman la ka po ya kajing bamsap lani kajing bamkot kajing bamrong transparent jong the district selection committee but the Meghalaya Public Service Commission agajing trekam agakam thungkam thungjam marga tagadaw itep balay kalong tunta ngala kren ni gani apo assembly board sin kemtre nawal kan pindu nong ya kani ka sorka ban ai chira tang yek ki bri ki kitikna kini ki nomor shan ki lani ki bhai eng rasam ki jongki Dahil mangta ka Voice of the People Party ka kwa balingba kani ka jeki ngendan ningtong badai ban wenglot ya baro kitu khot agi TSC MPSC kemudian ke jingai ka bacaan bagi seng sang partai kita sosial kita ka jawa udhat jang ka TSC udhat jang ka MPSC omdei bandan ka jingai ka bacaan baka seng NPP baka seng UDP baka seng HSPDP bat kini ki seng di Basinsha lani seng BJP Nyemde ban ala, ngide ban tawa, bat kena sorkan ngitip dan shibun ba, kita khot agi DSC, bat MPSC kita day, kita agi nunggusan, kita klaim ba, jong ini kita parti, kita sensyar ini, ngenom lapan yo, yaki exam kita khot ko, kita pat babi, lem dalam weng shwai ki, ngidon kamru, ban pintigna, bagat DSC, bat MPSC, kita benda ni ki confidential section. Iyo semua Singapore leak jingkeli menjudan pat basya pensidam namar bakam dan kata ke confidential section lada ka dan the confidential section lada labu bat IT yai Dr. Kara lesi ngala mahani report komu in charge jang kata ke confidential section kabari pet iki question paper dan menu batip bau Dr. Kara udah ubepek ya kita ki jingkeli lara kami ke khobor baga lik ke jingkeli u Dr. Kara un syak pensitam mag tataken dere ka bangi ko ndai ko malam ta melawan fix ya responsibility lani melawan penkit clear ya kino ki priu dan ki officer apa kadan ke jinglak jong kini ki jingkeli hagini ki snile lami ki khoboru Bagadan kecilnya play ki mobile phone haki jaga ile exam apa ki officer ki berantu ki persyaratan pensenge ki syaweng teman ki syak transfer dan nomor katadau ngine kiru ban pentina baga DSC MPSC naro menta kan ai kata kecil trekam ke khod ke besua ke belum transparan ngimtip manoboyo tangba ki bayo ki hok ban yo kita kan ki betibit ban pass hok ye ke exams minta ki kena jungi banila exam kim masuk nomor ke mentoy banila exam latip lupa ka jim khot pro exam kadai tang formality kadai tang jim pendak program nomor tak ni kadai ka wika tau ku ki pat babe kamat ka bangi ko ban pensgo yapi hagani ka por ka pementa ka basapat kamat ka bangi ko ban pensgo ko ban saya senon ka penjalan kam ya gitu kena syongtat na ka kam lani stop job extensions to retired employees saya no ke extension ya kita syongtat na ka kam nomor kani ka panglat company ini vacancy panglat ini sama wat kam wat jam lapian bila ini sini ke Yudwing jang Voice of the People Party kalau let hagi di monthly department banda kani ban wenglo ini ibu pilih bencana ya kata ka kejumpi ka por kidan ki balatam riusnam modal bagi tang bagi dan kejingrai ke bacan bagi tegi Basinsha badan ka por kio ban bam jam ya ketulok sorkar ku kipat ba nama kita kataru kadi ka wei ka sahabat ka besan kadi banita ya ki jaga pata lani kirira lani ka tendau ka syap kani ka mat ka bakong santam ka bang ban kren hagani ka por ku kipat babi